Mina njengoba ungeke wena unemanga utawufika ngoba labahlakaniphile bayafika embi kwesihlalo labangamfuni Jesu bayafika embi kwesihlalo labangenandaba nelisonto nabo bayafika embi kwesihlalo lithi iBhayibheli kuwabonakala labakhulu nalabancane bonke balayinile. Kuyabonakala emadoda emango lathi nelisondo into yabafati kuyabonakala abafana benzawo labathi ibhola ingcono kunelisondo kuyabonakala amantombazane lathi umjolo ungcono kunelisondo emile embi kwesihlalo. Lithi iBhayibheli incwadi ditawuvuka cela kokutshela njengoba kufa labadzala kufana labancane lokho kuwe kuyi-alarm kwekuthi masinyane utawuhamba. Kubuhlungu kufa kwentombazane ife inemahips, kubuhlungu kufa kwentombazane ife ishayelwa tinkwela, kubuhlungu kufa kwentombazane ife inetibuni letinkhulu ime kahle ishange elihwanga layo ishange etipota tayo ife ifise kwensha. Bayigwaze netibuni letinkhulu bayigwaze nathi yahleka ukuthi ibhaja. Number 2 kubuhlungu kufa kwemfana afise kwensha, kubuhlungu kufa kwemfana afise kwesilima, kubuhlungu kufa kwemfana bamshayele libhodlela etshwaleni afe. Ngicela ukutshela njengoba ningaka lana ngabe ningu-50 ngicela kunitshela abathandekayo embava kusene mathende noma kusene mathuna la ngu-50 lasetawukuma. Number 2 ngifuna ukuthi na uphuma la nakukhona inonsense lo yendako uqhubeke nayo wathi kahle ukuthi tandla temvangeli babuyise tihlobile. Because labanengi batawukufa, labanengi batawushiya lo mhlaba bafe kabi, bafe bangenalo lithemba. Ngaye ngakhuluma on one Sunday la wamemeta lo mnumzalwane wathi mfundisi ezulwini siyongena ngemusa. Umusa ugcina ngala na uqala uvale emehlo nakala kubuya lishidi lelimhlophe yavalwa ichapter yemusa. Ngifuna wathi namhla kwakuthi njengoba ngalesikhathi lesibekalele ethuneni ayohlawulela wena, bekalele emangcwabeni ayolanza wena, bekalele ekufeni alande wena.